Ayan, nagsusubali na po iti programa tayo. Dito lang nga po 97.7 Sweet Radio with yours truly, Manong June Seriales together with Janmar Pastor. Iti programa na poluan at da kami manan. And this is every Sunday po para kadagiti kachuchun in na pelang. So kadagiti so amin na po nga agigigam ti mo ni Bella itatanga agpatpatinak right to left. Kung na left to right. Naimbanggal daw yun. Keep safe. Keep safe kaarubahang kayong parpartak. Kasama kadagiti pasaheros, umisim kayo matapo kabayatan ti panangiyab ablat ni Apo driver italugan na. Ayan, and of course hanga dakasapo nga medyo partakan na basit ket ay kamaman driver medyo iwong buntog mo kakapay dumungag ti programa kunana ako pay ket bumaba ti ilugan mo kunayo ko ma. Okay, so that's it, and to all still with us apo dito sa Facebook kanang banga pangal daw yo, and kasta ko makini Kapsat Nelly Mariano, ayan nanay bangal daw yo dito 4 decade Hong Kong chapter DJ na London tata, but she's still watching. Okay, Hershey May Ragunton, greet ko nga po ang Ragunton family dyan sa San Mateo, watching here from Santa Ilocos. Ayan, and Mercy Alontaga watching from Hawaii. And of course, katagite dito po Northern America and Hawaii. Dati group po po nga income padpadasen nga buklen. Please feel free to join. Birukin nyo lang po FDD Hawaii and Northern America. And Aida Gabriel is watching, and of course Ading Ella. Good afternoon kada kay Admiralty kada kito sa amin nga umat-attend iti meetings and get together iti FDD Hong Kong chapter. Roxanne Reyes Liamelo, hello po, mapabati nga po ang lahat ng mga kaibigan at kamag-anak ko po sa Kabatuan Isabela. Pag-greet na din po ang kapatid ko, si Raquel Liamelo po, na nardiriwan ng kanyang karawan ngayon. Salamat po kunana ni Roxanne Reyes Liamelo. And of course, Cecilia Monteclaro is watching. Cecilia Monteclaro Espiritu ko na nagayam. And Kay says ako, pa-shout out idol dito in Taiwan. And Mary Grace Carvajal Albero Blanco is also watching. And the other 62 online. Yan, 62 teka nagkaduda. Okay, rin bangal tayo manong June ken great command ti family Foronda di Cordon ng Rona kini Mark Foronda. Thanks po. Request command mo Ulawak Mildred. It's me Clarissa from Santiago City. Santiago. Sika, sa mana oh. And watching from Hawaii from Mercy Alontaga. Nalpason. Ay. Ati kinabasam garod. Ating Roxanne Lamelo nabasa man. O di wow. Still watching from Kuala Lumpur, Malaysia. Pakablao man June ni Ayesha iti happy 4th birthday. Thanks from Antilin Bintura. Ayan, mad na maulit nagbibuhay ng ating Elisa Cabal. Wow, once again happy birthday king brother Daniel. Good afternoon, kuya. Request ko nga Gold Digger. Sagot ko kadagiti ko dito Hong Kong. Sila Jolly, Mirna Rose. Thank you po. Okay, at ati pamigsam ka nga kumansyon dita, Gold Digger. Ati ka mo lang. Okay, good afternoon. Hello po, greet ko nga po asawa ko na nakaintayo ni Rodel Reyes. Ken anak mi nga Rodea Faye at Rodney Demson. Pakiplay daw po maulawak Mildred. It's me, Ross V of Jonas, kung naman talaga, Jonas. Okay, nang bang aldaw yung manong apo, super laing yung kansyon. Request ko mo dati 7C. Thank you, and more power. Kung naman ni Chris John Ponayo. Anak ko na. Jaiman Tagay, Ken Sukisuk, CJ from Taiwan. Kung naman ni JJ watching from Manila, Manong June. Ken Ading Jem, request ko man Jay Sabon. Thanks, Manong June, Ken Ading Jem. Watching from Singapore, happy Sunday po. Pa-shoutout man ti Velasco family, Jay Tabuk City from Julie Obaldo. Pero kasi man Jay Sabon, nga perla bayaw, kaninsan from Kuya Joseph Agtarap, iti Kabatuan Isabela Incorporated. Hello all the way from Hawaii, from Esa Soriano. Wow, nakatadudang talaga. So once again, our ano tawag dyan, our
solicitation. We are soliciting your presence kananahang nga kwarta po to join us in our a group for the Duo, Hawaii and Northern America. Hello mga ako kada tumawag. Hello mga idol ko na natoy kita mata. Kung FDD. Good afternoon to you and to your countless listeners and viewers worldwide. Kablaawan yung mga kano tinaragsa ka pa nagkasangay ni Zayjan Villarama kasama at kada Jomar Noel Eng ken dik adamdamagan ni Hans no kasta aya iti spelling ti dik apo madinsa da ita spelling Wang garod. Okay, mairaman ka da kano nga agpaparti ti pato no Manarimaan. Manarimaan. Marimaan ko na namin Manarimaan na siguro. Okay. Dandama kano kat adda tagay iso nga nam maukon nga adro ti maulaw ti tagay kabla awam mo tam ti advance happy birthday ni John Mark. John Mark, advance happy birthday. Thank you. Da kano may sakaban nga sinandoming mo nga bagas. Ipakan ka. Ipakamunto din ti agbalin nga asawam iso nga Labang listo na. nga na akong asawa humubaling nga garawan. Okay, advance ako mag-isip kaya advance din ako bumate. At saka mahilig din akong mag-cash advance. Wow! Yeah. Kasi no kumamot ti pag-cash advance ng brother kasi kamot ti presidente kin manager dita kumpanya. Yo. Adi agpa-cash advance siguro mabalin. Kangarod kadagiti managdawat. Happy Sunday po. Pag-greet naman po mga friend ko si Sunshine, Mary Joyce Talaro, Rodelio Balicao. Thank you from Dangen Joyce. Daling araw na po. Paspor di sa tinlipas ko, agraman plane ticket ko. Tapno ni nag-agtrabaho, jay Amerika, adon $2 ko. Nagabrodak o darling ko, kitimpawit ko, tikit daw mo, milyon, akantidad tinak in regalo. Adtoyak ang nagbalik bayan, tapnon umay ka, sarong karan, asawaen ka, kuman, ngem siyak mitenti, nalikudam. Mas daawak man tao galim, tadamitin sa balin, tadim patawid ko iso payente ng idolin. Pas. Pasport di sa tinlipas ko, agraman plane ticket ko. Tapno ni nag-agtrabaho, jay Amerika, adon $2 ko. Nagabrodak o darling ko, kitimpawit ko, tikit daw mo, milyon, akantidad tiinak in regalo. Adtoy ka nagbalik bayan, tapnon umay kan, sarong karan, asawaen ka kuman, ngem siyak metinti tinalikudam. Mas daawak man tao galim, tadamitin sa balim, tadim patawid ko iso payenti ng idolin. Aray. Ay, sayang, day di balay lote, kotsi sing-sing, aritos, kwentas, kenrilo. Day di bakiya, sapatos, bikini, bra, cutex, kinay bro. Wen, biyag ko. Day di make-up, lipstick, pagkulot, pagikuko. Sayang. Sayang, day di short, pantalong, t-shirt, duster, sotana, kinmesyas, kinted ko. Pati bagas. Day di paglutuan. Pagrekado kin katulong at mapulo. Katay bagas. When biyag ko. Sayang din di telebisyon, beta mag-refrigerator, washing machine, electric fan, air condition, ken radyo. Katay pay bagas. Dahil pa'y kardero ba, kasirola, paryok, kinaklo. Ano pa'y kutsara, tinidor, abrilatay mo ko. Punay pag-asit imba, kintay palanggan na biyag ko. Nakasasang timbay mo, biyag ko.
Di man lang pinanpanunot. Di mo wala pinanpanunot. Dahil di sakripisyo. Hindi kan kami ti usto. Talagakin kompleto. Wan biyag ko. Tadapay ka tre. Ikamen. Pinggan pag tugawan lamisaan libro. Papel, ballpen, pentel pen nga pagsurat mo. Maumaakon. Maumaakon nga mga ibaga titaduwa pa ininted ko. Imrebring na laeng. Rebing na laeng. Tapos numit ken talagamit. Asikakit man ang ikulbo. Di mo man lamalagip. Patapati day di sabon, shampoo, paggabot ti kili-kili, pag-ingat, pag-spilyowin no toothbrush no lang may katatartar, tagipin mo! Talaga nga si Kakit, gold digger ka! Di ka pelagkurad, ha? Sukot nakitinday ta, makamalas, kinamanaw, di ka pelagbili na bullfrog. Pwede na nga bullfrog launay. As di ka requested. pagbaling nga. Ana di may san? Mildred. Made. Agor ka. Pilat! Ay, pilat. Asi ka, dahil no pilat na Oy! nagkakataboksi mo. Wow, Andra. nagsalita ang maliit ang tiyan eh. Adda asawa kon balong awan ti pagpatsarbi nga kon. Kasi ka Ay, kumangay, masapol mo tek pasiksimot. Nga datay sa kalamang asawa ka, pilat kan. Ha, ana? Ay, sige, Jim magtugaro. Ag-gym kan to. Adda di gym ni ka Emil di jay. Nya dagi bagbag ka di ay. Pagkatin na bagas. Ajite pa i-dumbbell mo, dumbbell mo. dumbbells. Bagas di bangir. Di ka di. Agbulbol ka na si Jain. Kati so amin, nagpimpintura iti popurwar. Kadya, agyan, jay. Sumiksi ka. So, Idol, pakikan tayo man di puraw. puraw nga. Timbukal, tambong para kita taga barangay. Practice minto pa apo. Ito, bukal-bukal. Juan, hami pa apo nga piyesa. Okay, magandang tanghali, magandang hapon. Pabati nga po Hapon. kay Irish na mahal ko at pabati nga po kay Elimar na kabati na rin kami. At pabati nga po kay sa mga barkada na ko na sila John Marie, Elimar, Pandoing, Robin, Jojo, Margie, Kaping, Prince, Clarence, Lawrence, J.R. Rap Santino, Nico, Ron, Maki, Joffert, Harold, Mar Jesus, Dear. Apo nakadumong at itugan aganan. Thanks DJ Smith Vincent Ortiz ng San Miguel Ramon. Naniniwala ako sa kabayhang walang lihim na hindi nabubunyag. Ay, pag nabunyag, hindi na po siya lihim. Okay, pa-request mo na idol, si Anu Gutaka, Becca of Padad. Pajad. Kablao man, di nga aglabad, taga Apo, shortcut, ilabsa man, nagkita ka shortcut. Hi June, your Ninong and I are watching here in Quezon City. Of course, Ninang, once again, thank you so much. Together with Ninong Delmar. Ma'am Lani. Lani Walyares Bartolome. And Ninong Delmar Lorenzo Bartolome. Talaga. Hindi naman nila. Ayan. Naimbag nga malam magayem. Agkidao man tay man alas 3 ti parbangon. Advance happy birthday Ken ka ading. Ken pahabol ni bakat ko kano kat request na jay maula Mildred from Kuya Ilit iti dita Cordon. Bungabong. Malagip mo? Pinugtom lang? Apa bungabong din nga talaga? Mati ka mo. Magkaya. Yan mo niya address na. Okay nga Rod. As requested. And this one goes out to my Ninong and Ninang, Lani and Delmar sa Manila. Sar-sarunom to DJ sabon. Tanang ka ado tinag-request DJ sabon. 85 na? 84.9. Damangaw-awag ken ka oras alas 3 ti parbangon mangigmo samit sa miweng ni ayat may sa papel na sirayan tas ibay mo ako na ay ayaten ka may sa anang ted ken ka ket puso nga agrukbab ken ka
ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen naka tuy kanta mang sagid tapuso siyak tiagrayo ken ka ngamin awan kapatpadam nga kaungga awan makabulod nga dakat tuy puso sikalaen wag ko ngamin awan kapatpadam nga kaungga awan makabulod nga dakat tuy puso sikalaen biyag ko. Okay, ninong umay ka mamang pumasyar dito, apo ato ti kaya nakang makapulapul mana dito Ramon, siyempre da kaming anak mo, ayan. Ket puso nga grubag ken ka ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen naka tuy kanta mang sagid tapuso siyak tiagrayo ken ka ngaminawan kapagpadam nga kaunggak awan makabulod nga dakat tuy puso sikalaen biyag ko ngamin awan kapagpadam nga kaunggak awan makabulod nga dakat tuy puso sikalaen biyag ko sikalaen biyag ko sikalaen biyag ko. Okay, happy listening kuya. Kadagiti FDD Hong Kong chapter ken pa-request mi man datay sirok ti pandiling. Sagot ko kini Kuya Junboy Ramos nga ag-birthday ton bigat kuya. Thank you from ading Ella Banadero no di na pa nga copy paste ito ti group chat hangko pa nga mabasa ti kin adon apo ti aglabas nga mensahes ayan ket impagman ta napanuno mo ko mabaling ka kuma mga direct nga ag-text kanya ka ading Ella kat. Ayan, tapno sigurado nga mabasa. Ayan, talaga nga nakatataw. Ayan, anyway, kung naman ako nga Gina, baliktad ka no, taapay ka no nga nininong Del Marte o Awisi Kiti Province, hanga si kami ti pumasyar. Well, kaya may kumamot ulit nga, masay up na, iti angin dito yung probinsya, taamumot ito na yan, tayo ka talaga nga fresh pa ilaang. So, nga na mabalbalin ka, mamayat nga agbakasyon ka dito yung province, at medyo narikat ti rumar dito Manila. Ken ado kami nga umili ken ka dito ay Ninong Delmar. Kat nagado pa iti request. Na imbaga malam yung ading ko ken balong medyo na udi akta kasangsangpat ko. It's 1:09 AM dito yan kun na request ko man ading tay si katibak nang ko para kati familyak lalo no ti anak ko ken apok agyaman ak FDD ken bendisyon ni Apo anang marsuatek na nain ko ma nga adda kada kayo from +15 ako na to iso ni manang Irene daytoy I'm sure. Oh, so Yeah. okay, dito mo Facebook Live. Watching from Hong Kong, kuna ni Shirley Collado. Hahaha, ilokon ak takantambalong, makaikat banog, kuna na niya anti LB, Baldovino. Watching from Hong Kong, from Asuncion, Ambin. Hi, good morning from Flores, May.
Pabati sir, amin nga taga Bugay, Cagayan. From Bugay. Elma Lonato. Watching from Jordan, kuha naman ni Marlene Molina. Marlene. Naimba nga malam kanya yung manong kena Jan Mark, kabla ako man amin nga kabagyan ni Commander ko dita. Villa Carmen Ramon Isabela, ag-request naman tay kanta nga kailiw kantola. Good luck manong kan Mark from Uncle Celine Dizon. Nakantata mo tatayan. Wow. Hello po sa inyo na nadalawa. Ano, ni Maria Dacusin. Tay utang man mga idol, salamat. From Lizella Agustin. Pakibati nga po asawa ko na si Julius Brian Gabriel. Sobrang idol niya po kayo. Yan, maraming salamat from Riza Gabriel. Safeguard man manong request ko. Ano nito ni Juan Everson. Mo dito sikat ba nang kung ano ti pa maganaji kanyatan. Kusikat bag nang ko. Awang mo. Watching here at Jordan from Ramon Isabella from ano na gano'n dito? Ren. Grangos siguro. Jayman Maulak sa Mildred nga mga Lodi. Thank you, God bless. From Melanie Ragunton. O siguro ti load na dati kabsa ang Adelina Bulataw ta apay nag-PM. Dati kag-text dito. Good PM pa request man dati halsema para kini baby Zues. Salamat. Zues. Sus Maria Avo. Yan. Advance happy birthday bayaw. Greet na kami man dito na milangan da Uncle Oscar kan Auntie Bilya. Ngagdingdingag ijay murong. Da nanay ken tatay Delfina ken Cardo. Ni Ate Melan ken Neneng. Ni Kuya Julius ken ni Kim Kim. Ken ni Jolora nga napintas. Paragas man jay sirok ti pandiling. Thank you and more power. Okay, para kayong kansa mo, data sirok ti pagdalingan, Afo. Daawan laki di kayo. Anyway, damdama pa siya. Paganta na kita nga request. For the meantime, from +1 5, dito yung request. I guess it's Manang Eileen. For those who are treasuring their families, ako na da, numero 1. Kaya't ko't bumakna tayadot sa mikuana ngen mitanta adaka awan gustek no di sikat swerte akon kuna takanayon nakapabaro ngen iti kalikagong ko sikat imbak ng po bisong tabibig mo arak iti arig ko iayat nga impay mo balitok apuro talikod akinabak na no isot kasukat mo ragsaket na sarap ko dita sidong mo. Talikod akinabak na no isut kasukat mo ragsaket na sarap ko distasidong mo. Okay na yung bagal daw mo, Manong June and Jem watching from Toronto, Canada. Para-request mo na tayo sikat back ng ko. Oy, sakto kalalpas lang. Kalpas lang nga po. And here's another one. Doon nga talaga tiaga in international text message. Good afternoon, sir. Binabati ko po ang mga mag-anak ko sa Dicamay, Jones, Isabela, family Kalingayan.
Bulayongan. At Balyongan family. Sana okay kayo dyan. Lalong-lalo na sa anak ko na si Darren Beningon. Ingat ka lagi anak. Greetings from Jovi Kalingayan of Rizal, Santiago City, Isabel. Makapain love mat. Takanta mga idol ko ni Lizelle Agustin. Hello Karuba, adak MRT train ko ni Nanay Venus PB Mindaros. Ko naman ni Melvin Abad, watching from Karanglan, Nueva Ecija, umayat, tikan tayo, God bless. Yan, nagyaman kami apo, kadagiti amin nga buibuya dito yung Facebook Live. And keep on sharing our videos. Nakita tatay kat madama nga buibuya ni Auntie Cafe, Salvador. Naka-online pa lang iso na. So once again, kaya nakanuang kablawan tayo brother na meron Daniel iti happy birthday. 60th birthday. Triple citizenship isunan. Filipino citizen, American citizen, and senior citizen. Wow ha, grabe ka ha. Ngam, awa na mumalasin nga senior citizen ang tanapig sapay. Wana. Ngarat po palsi tayo amin with the space. Ay naading ko numarik namla ko ma, tirik-rik na ek ita nga agdama, nabayag idin na pagpagwapan ka, e maagkan sa tadi ka makadlaw. May sangal daw ngayon ta nagsabat, agkeba-keba unay day dirignak, imat nagtsupay day ti panagnag, tatno mapansin gwapo day ti langag. Ay naading ko numarik namla ko ma, tirik-rik na ek ita nga agdama, nabayag idin na pagpagwapan ka, e maagkan sa tadi ka makadlaw. Tuwit-tuwit, ay, palso-palsuit, ayat ko anasam it, ken ading ko atumutwit-tuit. O ading ko, awan meten patong mo, tabarang diliyas, napgesan ading ko. Time flies so fast, it's 1:41 in the afternoon. Ay naading ko numarik na mlako ma, tirik-rik na ek ita maagdama, nabayag idin na pagpagwapan ka, ngem maagkan sa tadi ka makadlaw. May sangal daw ngayon ta nagsabat, agkeba-keba unay na ito'y rignak, imat matsyukpay da ito'y panagnag, tapno mapansin gwapo da ito'y langag. Tweet-tweet, ay, palso-palsuin, ayat ko anasam it, ken ading ko atumutwit-twit. O ading ko, awan meten patong mo, tabaran diliyas, napgesan ading ko. Tweet-tweet, ay, palso-palsuit, ayat ko anasam it, ken ading ko atumutong it. O ading ko, awan meten patong mo, tabaran diliyas, napgesan ading ko. O ading ko, awan meten patong mo, tabaran diliyas, napgesan ading ko. Naimbangkal tayo manong June and ating JM Great Command dagiti guro when teacher si Salvador Integrated School pakikansyon nyo man datay Auntie Sofing isagot ko kiniyada nga agkakagwapo ka nakakapintas nga teachers ni manang yung Nora iti Salvador atoy agyaman. And naimbangkal tayo manong Great Command ni Miss Shirley Coy Ong happy birthday Barangay Salvador. Kantahan nyo man iti baby ka ni Neneng ni kapsat nga Nora Sarmiento iti Barangay Salvador. So, ni si Tet dito hello ka pabati kuya sinabutat baka piyek. Hello pabati kuya sinabutat baka piyek. Salamat tiket nga balik estimesa. Ana
Ata na yan. Selamat eh. Ya. Oh, ano mo? Sweet. Kana. From Ang Trading sa Ramon. Thanks. Kana. Ni Ma'am Sitet ato yung ata? Awan, sunod ay ita. Good afternoon kayo, Ading Joel and Ading Sitet. Thank you so much for listening. And of course, Ang Trading dita Ramon Isabela. Hi, friend Ems. I'm watching also. Hi sa inyong dalawa. Galing niyo po from Sheila Aragon. Ano yung banggal yung Manong June and JM watching from Toronto, Canada. Pa-request mo, tatay sikat back ng ko, kalakabasan. Thanks po. At nagmayat na din again, taboses yung mga idol. It's 1:40 a.m. dito'y Canada. Ngayon kahit ko pa yung ipapas sa programa yung from Tessa Alejo. Iso na siguro di dyan nag-text na tayo. That's it. So, thank you so much for keeping us your company up to this wee hour nga kunada. Isagsagan naman lang ang video kan. Yeah. Safeguard. Okay, hey, kuya, different kirino from this moment. Tapos Tita Stella ron. Kasi ka basa, Apo Diyos ko. Hi, kuya. Good afternoon po. It's me, Ren from Difon Quirino. Kuya, paplay nga po yung from this moment. Tapos pag-greet na po si tita ko na magba-birthday. Bukas, Tita Stella Rumbawa po. Salamat po and God bless. Hangko matarasas nga basaan. Ayan, good PM po. Pa-request nga po nung paupawilan ka. Thanks po. It's me, Rosalie ng Alicia. So after a decade, I guess a decade or a week, a year, tatamlakan tayo man Siguro. if ever. Ayan. So we will be doing that in a little later, and it's 1:45 to 2 p.m. Straight with katoy pa lang ni Manong June with John Mark Apo. Dito lang at da kami manen. Parekes po yung ulila kung na naman ni Domingo Gitiring. Medyo nasa okay. Hello po, watching from Hong Kong FDD Group. Kuna na Auntie Josie Escobar. Idol, tay Victoria man, para kan bakat ko nga agbuy-buy ay ta. Idol, from Romel Avila. Hello, ati amin nga Takata family, Tayog, Pangasinan, Tadena Mat, ti Kasili, Santo Domingo, Ilocos Sur. Salamat apo from Viviana, Tadena. Ayan, ngarod karo ba? Kahit madimi kaya apong kansyonin namin. So, nung DJ, maritain lang dito panunot min. Sunod ang kansyon min. Ngarod, para katay namin. Nagbaliwen ti panawin ni Bibi ken ni Neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken ugali jakun na matarasanen awanen ni Ilokanan nga amamuk idiya panawin ay awanen day di narumpi ano umisem mapagbingi atay balasang anadamili kalaysan tupay sang tumakuti ay awanen tingkang isala kababaketen taditriteng dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti babaket tanu bumalse ay napigget ay won ajay paupawilan kung naman yan ti Gina. Nagbaliwen ti panawin ni Baby ken ni Neneng sa balin ladawanda no agkawesda kinurang tela pati bantay iparangda awan ti prenot pagaagda awanen ni Ilokana nga amamuk idi ununana ay awanen day di narumpi ano umisem apagbingi atay balasang anadamili kalaysan tupay sang tumakuti Nalungkot man ay awanen tingkang isala tababaketen tadito'y tenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti babaket tanu bumalse ay napigket ay awanen tingkang isala tababaketen tadito'y tenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti babaket tanu bumalse ay napigket
ay awanan tingkang bisala tababaketen tadito'y tenga dagitineneng nagpukauda ginuyuda ay awanan ti maisala intarayda anusan minti babaket tanu bumalse ay napikit. Okay, so in a few minutes, ititan iti mo din nga sonata. Kat kabayatan na bo kumablaw tapay. Good PM manong June kanating GM bati man laki bati man kablawa man kun ayo ko ma. Bati man laki ko nga nag-birthday ton August 16. Ay di August 16 ken kadagiti anak ko nga duwa. Nga iso ni Sharon ken ni Shirel. Madama kami nga agindingag. Request ko man daing kaman is mi Norma Bermudez of Cebu, San Isidro. Po makapalagip ita Cebu. Okay, nembang nga malami manong June na nating GM pabati man nagiti bata ni Boss Ming ni Joel Ang isuda tokak Pogi Peyek Kanor Salswet ko na naman. Agad request mo din naglimbis arak to yung request ni Joel ko na naman. Hello po mga idol watching from Abu Dhabi, UAE. Pakablaw man po iti family De La Torre. DJ Barangay San Pablo, Jadin, Nueva Vizcaya. Nang naruna kini ading ko nga ni Gerson De La Torre. Nga kanayon nga dumdumngeg di programa yo. Para guys po tayo awanan kurang from Ren De La Torre. Okay, namdama po. Kansyon naman dito awanan kurang. We know perfect in English. Naibagaw daw ka na ngayon talagang katartaraki kayo nga duwa. Pa-request man apo ti sonata nga arak. Bongbong umipig from Pasay City. Papati din po ang mga uncle at auntie kamag-anak ko dyan sa Barangay Union. Union. Is Union. 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 Oo nga, onion. Yun nga. Union nga. Onion. Union nga. Onion. Onion. Yun. Yun nga. Yun. Hello mga idol watching from Taiwan, from Ana Abubo. Aba. Thank you ating ko kan Balong GM from Auntie Eileen aji kan tatatay nga sikat back na angkaw. Yes, and of course kablaawa man nadagiti aglablabata tang aldaw dito Kirino. Apo nagaduda 27,485 da amin nga aglablaba di jay. Aya. Kat dinamit ang bagano si Asino Isuna. Porok San Marcos it's me Kadong kuna na ulatan. O Kadong. Aya. Kadong. Pagkagilit naman po kuya ang family Tamano dyan sa Santa Isabel Sur, Ilagan, Isabela. Kin mabalin nga request ng mga idol. Ate man maulawak Mildred from Michelle is Menda. Okay, is Menda. Gandang tanghali Kuya John. Pabati nga po kami dito sa Unison Home Hardware. Oy. Na palaging nakikinig sa Sweet Radio Nagsam 8. Pa-request nga po ng Saba nga lakatan. It's me, Bojo. Saba alakatan. Pang babae po tayo jay, kanariga mo, no, Saba, kung kunami dito. Kapkablak man boss ti family Santiago di Taramon Isabela from Saudi Arabia, from Red Moon, tinagan na. Red Moon, hanga Violet. Yeah. Okay nga rod, ited men apo, iti maudi nga sonata mi kada kayo para iti may kadua pasat. Kat agsubli kami with more songs and more requests para kada iti narigat nga pumanaw. Handa, mas baalan, ti pa nagpakada ti kabalay na. Gasto iti bagada no ka. Aglinipatan ading ko jakon marik na inka panagdungo na uma akong nga gururay agpadpadaan ti isa sang pet mo aglinipatan ading ko iturutured ko sa empapanaw mo bidut ti arapaap ko takay kayat mo met iti umadayo aw pawilan ka kagandat ko ngagden nata kuma angem inuwadag na samkino na agurayag ingat makaurnong ka paupawilan ka ading ko paupawilan ka dagsang
dito'y dena. Dim ko maganda tanan ti pumanaw. Ibatim na kitabag mo. Atawalit mo launay. Tato ti Cortana? Tadakwartan, awang gastuming nga mapati. Iso nga pawilang ka. Tapno dati, hagbayat ti bills. Pawilan ka, tagandat kong agden na takuma. Angem inwadag nagsam kinuna. Agurayag inggat makaurnong ka. Paupawilan ka, ading ko. Paupawilan ka, daksang gasat takinay kayat mo. Umadayo dito'y denag. Ading ko alin lipat entan. Karin karita waswas entan. Kit di nagtukuman subsublyanan. Tanalabit saan nagtunawayan. Dito sa bali na. Paupawilan ka, tagandat kong agden na takuma. Angem inwadag samkino na. Agurayag inggat makaunong ka. Paupawilan ka, ading ko. Paupawilan ka, dagsang gasat takinay kayat mo. Umadayo dito'y dena. Dagsang gasat takinay kayat mo. Umadayo dito'y dena. Papawilan na pelang mo dito mo, ng hindi na uman, naka-induronan. Sige, ingkalat tanawang bibiyang ko kanya mo, kunanan. Okay nga ro, akas na ko namin tatay, tatana po din mo din nga sunata mi para iti may kadoa paset ti programa kita subli kami nga ro, did more music and more dedications. And of course, katag iti madama apong wipuya kanya mi ti Facebook, iti pa mi pailaeng, and then we will be back. Apo, ti sabalin tumanen nga post. Ayan, so stand by and stay tuned. Awan tagyak akara po ti radyo na. Tano iyakar yo ay ka boom track na ita. Okay nga rod? Wala. Awan mo tan. Patugtog ka mo tan. Madi na mapagunay.